Yes, ni Paradizo TV twarabiyemeje twarabihaye kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Ni amakuru aba agezweho, ni amakuru aba tariho ivumbi. Mwitangazo ryashyizweho umukono kuri uyu wa mbere na guverineri w'igisirikare wa Kivu y'Amajyaruguru General Constantino Ndima, guverineri y'intara yamenyesheje abashinzwe ubukungu, abakora kuri Gasopo n'abacuruzi ko bibujijwe kugeza igihe hazatangirwa amabwiriza mashya kwinjira no kohereza ibicuruzwa binyuze ku mupaka wa Bunagana, ubu ugenzurwa n'umutwe wa M23 bita uw'iterabwoba. Kubera iyo mpamvu iryo tangazo urubuga Political CD rwabashije kubona rivuga ko umuntu uwo ari we wese ufite ibicuruzwa uko byaba bimeze kose uzinjira kuri uyu mupaka azafatwa nk'umuforoderi w'umufatanya bikorwa w'umwanzi kandi azahanwa n'amategeko. Guverineri y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru kandi irasaba serivisi zikorera ku mipaka, cyane cyane ubuyobozi bwa douane, ibiro bya Kongo bishinzwe ubugenzuzi, gahunda z'igihugu ishinzwe isuku ku mipaka n'ubuyobozi bushinzwe abasohoka mu gihugu kuvugana n'abagenzi babo muri serivisi za Uganda kugira ngo horoshywe ishyirwa mu bikorwa ry'iki cyemezo. Byongeye kandi guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ashimangira ko ingaruka z'iki cyemezo zizahita zihagarara Bunagana nimara gusubira mu maboko y'ingabo za Kongo. Nkuko yabitangaje ngo irimo gukorana umwete kugira ngo igarure ubusigire bw'igihugu n'ubutegetsi bwa leta. Umujyi wa Bunagana wubatse ku mupaka na Uganda, umaze icyumweru ugenzurwa n'inyeshyamba za M23, wanafunguye y'umupaka ukemera abaturage bari bahungiye muri Uganda gusubira mu ngo zabo kuri uyu wa mbere ushize. Indi nkuru miravugwa nuko ingabo za RDF z'u Rwanda temerewe kujya kurwanya ishyamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko mu byumweru biri imbere ari bw'ingabo z'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zizinjira muri iki gihugu kuhagarura umutekano. Gusa zatarimo yatangaje ibi nyuma y'inama yiga ku bibazo by'umutekano muke uri mu burasirazuba bwayo. Ejo ku wa mbere tariki ya 20 Kamena yahuje abakuru b'ibihugu bigize East Africa Community. Ni inama yabereye i Nairobi muri Kenya, yitabirwa na Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya ari nawe wari uyiyoboye, Perezida Kagame w'u Rwanda, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, Felix Tshisekedi wa Kongo na Salva Kiir wa Sudani y'Epfo. Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania we yarahagarariwe na ambasaderi w'igihugu cye muri Kenya John Steven. Inama y'abakuru b'ibihugu yateranye nyuma yabaye ku cyumweru tariki ya 19 Kamena yahurije i Nairobi abagaba bakuru b'ingabo z'ibihugu mu karere. Iyi nama yateguraga gahunda yo kohereza ingabo z'ibihugu by'akarere mu ntara ya Kivu zombi na Ituri mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa mu rwego rwo kuhagarura amahoro. Abakuru b'ibihugu bya East Africa kuri uyu wa mbere bemeje iyi gahunda nyuma yo kuyishyikirizwa n'umugaba mukuru w'ingabo za Kenya General Robert Kibochi ari nawe ukuriye komisiyo y'abagaba bakuru b'ingabo z'ibihugu bya East Africa Community. Itangazo ry'imyanzuro yafatiwe mu nama yahuje abakuru b'ibihugu rivuga ko bahise bahumugisha iyo gahunda kugira ngo ihite ishyirwa mu bikorwa. Rikomeza rivuga ko mu gushyira mu bikorwa ya gahunda ya gisirikare igamije gukemura ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abakuru b'ibihugu basabye ko ingabo z'akarere zigomba gufatanya n'ingabo n'ubuyobozi bwa Kongo gushaka guharanira umutekano no kubangabunga amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Presidence ya Kongo Kinshasa mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa Twitter yavuze ko ingabo za East Africa zigomba kugera ku butaka bw'iki gihugu mu byumweru biri imbere, gusa zikazaba zitarimo iz'u Rwanda. Iti ziyobowe mu buryo bwa gisirikare na Kenya. Izi ngabo zigomba gutangira ibikorwa mu byumweru biri imbere kandi ntizigomba kuba zirimo iz'igisirikare cy'u Rwanda.
Kongo Kinshasa binyuze muri ministeri yayo y'itumanaho yaheruka gutangaza ko itazemera uruhare rw'u Rwanda mu mutwe uhuriyeho n'ingabo z'akarere zigomba kujya kugarura amahoro ku butaka bwayo. Iki gihugu gishinze u Rwanda ibirego bitandukanye birimo kugaba ibitero ku butaka bwacyo n'ingabo zacyo rwitwikiriye umutwe wa M23, iryo rutahwemye guhakana inshuro nyinshi. Iyi M23 kuva ku wa mbere w'icyumweru gishize yagenzuraga umujyi wa Bunagana nyuma yo kuwigarura. Gusa abakuru b'ibihugu bya East Africa bayisabye guhagarika imirwano ndetse ikanava mu duce yari yaregoreriye twose, ahubwo ikayoboka inzira ya politike mu rwego rwo gukemura amakimbiranye ifitanye na Kongo. Mu gihe Kongo uyu mutwe wa M23 iwita uwitera bwoba. Ngaho rero ni Paradizo TV tugenda tuzaho amakuru update, amakuru abagiye agezweho. Twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Kora subscribe, kore no kunzogera iri ku ruhande, kandi tanga igitekerezo, ukole like, share kugira ngo nyine tugume tumenya duhindura iki, dukosora iki, ese twakongeramo iki. Turaguma tubageza amakuru ari update yandi aba agisohoka. Reka rero tugume dushimira urukundo mukomeje kutwereka. Nyagasani agume abaha umugisha utagabanyije. Reka tubonane ubutaha. Bye bye.